Hynniewtrep Integrated Territorial Organization HITO Thadlaskein Area hapoh jingialam usketri seng Firstborn Sumer Secretary yak dorkhast hau Sdo Mepdcl halor jingbun ki Sainar elektrick ki bayat lyngba ki tnum jong ki nongshong shnong jong thain Thadlaskein kumjuh ban kentu yak ketenat boarding ban bujli no ki post electric ki belajan khyllem. Nakaliang jong ka office Sdo lyngba junior engineer kila kular ban chimkhia yakate ke jingujor bat banet sorjamin yakite ki chaka hakane katayaw kabanwan. Nakaliang ka seng hito kala ay porshi tayaw yaka Mepdcl banle ikabadan kam khnang ba kinong shnong kinlait na kinu ki jingma ba jingshong siir hadin kabut. Hakajing keren ba junior engineer ulong ba on chimkhia yakani nakabenta ka jingpha ba jingshong sngan upat ba marula benrap ru badaka ba yathu baki jingne sorjamin yakite ki chaka kanlong hakaba yat ke jingadon lang jong ki dukhat ke HITO Thadlaskein Desi wani aganiga department yang ka MEPDCL dari amlang yang presiden nga kamu secretary wagi member yang i wani ni gesni hini ni benta Iakynduh yang ka MPDCL jing sting yang ka pat benia ga point no point tau ye jing put yang di post ye jing thain yang di post kumjuh le ye jing lai ye wayar najrong yung yang bru te hayu yang i deman ga ke Jingma ye shnong ka thau yo khon yo bri yang i te mban si wan bokot agani ga office yo yo i ye jingiarap ni ki kam ki safety yo yada ga ya shnong ka thau ni Jingma dei ni kinten kuble